Hadin makaseng New Tribute Council HYC Mount Harshan Circle kalayo ban bat kurup drok harangkat kiternya injek na wave samla nagatany Mount Harshan hakamit jong ka arpau tarik unai tung arjar arpusal. Na kaliang kaseng mentakasngi hadin makladap panya selok bat usamlau bala kerni hakajing di drok harangkat kibahaying. Kilarai banit buno syakajaka sumar kabadon hajala asam ya kabala tip kum ka Alive Again Foundation ba unyo ikjing sumar kabapura. Kani kalau urlong hadin ke jingkut jingmut jong samla ubalongop haudrok labun bun snam baun kelano ka bemut bat ban em ye ke jing em ke pathamai pada kani ke jing on syakte ke jaka sumar la sendra niu samla da kaseng HYC rengkat ke bayi ngasem Presiden ke HYC Mount Harshan Circle usamla shembor langrin ulapen pau ye ke jing sngo kemen ba kani ke sngi ke layo ban ya lamno usamla ling ba ke jing sngo thu jingmut kaseng ber ki bayi rengkat usamla shembor ula kentu ye kinong elam shnong ki para seng bhalang jong kathan bikin long ki bahusiar khamtam ye katanat narkotik jong katanat pulit bakan chimkhia ye ke jing sedang bandrung jong drok hamau Harshan badah ke district ru kumjo. To nagalang jong ni kum ka New Tribute Council mata kasi art politrik naitung arajar apsau ngidap dak jing smokeman hadu kata-kata batang ingit scam bagan ngit lek sai kedai ka jingelam bastat ke jong play nakamta jong ni kum kaseng bat kerpang jong ka wei ka long ying nang ne napo kadong ka than motor san jong ni hak ba mata kasi ka ba jong tayo nilayo ya kaban yalamno ya uni usamla wai ni kisamla jong kadong kathan motrasan ubala kerni bat im singi nagamta ban pendun kam yo ni u jingdi basni ubalong udrok haki snam ki bala bun snam ba hadu menta tileng ba daga jing sutu jingmut jong ka seng rekat bat ki kasam ilarai daga ki jingmut bat jing kut jingmut jong ni samla bat im no ka jing im ka batmai tinagalian jungi kum ka seng rekat ki kasam menta kasi yo ya gaban yalam no yo ni samla wai ni kisamla ubala ngat ha kadika apot bat ka jingkerni yung ni drop from jing snew nang ta ka jing im ke jongi kum ki samla jong kabri new trap ti na kamta unif samla ngin nakalian jongi kum kaseng yo yang ban yalam sepo Alive Again Foundation hangti hapo ka jala asam ti nakalian jongi kum ka New Trap Youth Council sa hisen ngi kerpat ya ki pajba nong shonong jong ka dong ka thai motrashan ka district Eastern West hi borok away ba nakalang jungi kum kasan kumbangila sedang ya kenika thma persya udrok nadu ubnai jemang jong taw snam arajar pusau ban yelek persya ban dengkong ya ke jisniu jong drok ke bala wan bansar ya ke jing im bat ya ke longren yang jong kisamla jong ke jap review trap ti hadu mentamane nakalang jungi kum ka HYC i klempat syong klikti gila persyang hi halagi jong ibot ibor nagamta ban rad dengkong bat ban thau thamai pat ya kisamla ki badon ka jing kala ka bamut nakamta ban imno ya jing im ko thamai khnang ba kinam ngop hagane ka jisniu ba gila sya ilam bakla hakini kisnam bar kipo kibladap no baro kentang ya wai nakalian jungi kum ka New Tribute Council ngi sngoban kerpat red ya ki noelam shnong ki bafaro phat ki paraseng balang ki badon hopok kadong kathan motorisan berti ka district Eastern West hi baro koi bangin long ki bahusiar bat kerpang ya ka tanat jong ka narcotic force jong police department begini bat syumkia nagamta kajing sedang bandrung jong ni drop hapo ka motorisan bat ka district hi borok away kanang ba kajing terlang jongi borok kan wanra bat banginom ailat setia bu ne jingsneu bala sedang ya bansar ya ke jelam ikliang jongi unom yo bandrung hapo ka dong ka than motorisan bat ka district Eastern West hi borok away